سروک هریما کرسان سروک نیچیروان بارزانی لدهوکه بشتاری فرما مپسپو یا آشتی و اولکاری لروجلاتا ناوین آخفی گوت مظلوم عبدی دریدایا و ورا دهوکه جبوک بشتاری و فرمه ببا پرسکر گوت گرک بو مظلوم عبدی الوربا جنرال مظلوم بنافکر پشرا سروک هریما کرسان مسرور بارزانی گوت دریدایا ته سروک وزیر کردستانی در فتح مزن هيا دبيجا كو آرامی وگره سوری يعني بشكي گرینگ جوی آخفتنا خود دا باکور کردستانی و باشور کردستانی و روش آوای کردستانی در دورا 10 دقیقه سر روش آوای کردستانی آخفی ملحمو گداری کر یک گوت چه مجبراین خوین کرد را گوتیه بحثا کردین روش آوای کردستانی که خو میوان نبینن بچن شامه دبيجا مظلوم عبدي وهيزين وان هيزين سوريا ديمقراطيك هسدي شركي مزن لدجي داعش يكرن قوت سيستما نافندي مركزي جبو سوري نابا دفي سيستما كوارا ديتن كو حمو بيكاتين كلوي ولاتي هنا خود نافدا ببينن سيستما مركزي نافندي ادي داويلي هات لسوري سروك هريما كرساني سروك نيچوان بارزاني دبيجا شام داخوازا سوريا كي يعني جي دخوازه سوریه با آوایی که ناوندی بره و ببه لدبیجه اف نامشه دبیجه نتشکی واقعیه که شروان بحثا شروان این هزین سوریا دموکراتیک دکه دبیجه نمعقوله يعني اوقاس شر دجي داعش کرنه یک بیک تفلی ارتشا سوریه ببن دبیجه افتشتان نابه يعني دبی طيبت مندية كهزن سوريا ديمقراطيك دناوا ارتشا سوريا ودناوا وزارة برفانية سوريا دهبه بحثا كامبا هولكر قوت مزنترين برسكريكا نيزكي 10,000 چكدارين داعشين تندرو ده زندانا دا هاتنا قرتن بهتر آخفي لآخفتنا سروك نيچفان برزاني كداري بكن ريار وابو كاك مظلوم عبدي جنرال مظلوم امرو ليره بي تمزام نهاتوا ابيش كاك مسرور دلي ممكن بريقه ويا ديت اگر بريوه من توانم كيشي بيره ما مقابله دات كيف خوته نك اواندج زوناغات بريقه واش بيت وقتي دوي جاب برسياركي من بسرا وزانم وقتك شروي بو تركيا لانتاليا لقال احمد الشرع ديدارك تنحبو لقال مظلوم عبدي ديدارك تنحبو ازانم لنزيكو لقال هردو لا قصتان كريا همو خلقي كردستان براسي تماشاكن بزانن سرنوشتي او ازمونه للرجاوه ابي بچي اويا داخواز من لو بزانم ايوا اولا تركيا رولكي هر غوريه لقال هر كسي كامل قسم كردوا لقال دبلوماتا بوا مامستاي زانكوا بوا امرو دويني همويان براسين نگرانن دبيجن حتى او كساني شكوال روجاوا هاتون ديجن اگر تركيا بخوازه براسي ام مساله سوريا اتواني سركبه غيرك من لجنابتان بپرسم دا چرا دي فكركيتو براسي زانم هروا وتم للسؤال بيشوجا لقال سروك رجب طيب أردوغاني شخصت كودا شر هذا أوانش أزميان هيا أحمد الشرعي أو إرادة هيا كبراسي كيشي كرد حقي كرد بوجو ركواهس بيبارزو وبيدا كاكي جيار بامن لوا داس بكم طبي يكم شت قلي سوريا وكو ولات وكو ملات شايستي جيانكي زور باشترن لويكا استحيا واقعك لسوريا هيا أو واقعه جنابی سروک کمار احمد شرع لویه و اما پیمان وایا او شانسی کی گوره بو اوی سوریا بگرته و بو آرامی و آسایش اما اواده بینیم قصه اما بو برایان مان لسوریا دوسه شد بو یکم شد اما هل روجی کما پیمان گوتون برون بو دمشق پیمان گوتون پرچمی نوی سوریا هلگرن رانا وستن بو اوي دعوتان بو بنيرن ولاتي ايويا ملتي ايويا شويني ايويا ايوا دبي بجداريه كي كاراتان هبه لا آيندي سوريا او اما مان بابرايان مان بيتوا بلام لقل اوج دا واقعك هيا ام هزانا دوركي اساسيان بينيوا ما بس مظلوم عبدي و او هزاني كلاقاليان دوركي قوريان بيني ولا مسألة
ڕوبەڕووبوونەوەی تێرۆر و لە مەسلەی ئەمن و ئاسایش چ لە سووریا و چ ئەوەی کە تەئسیر لە کوردستان و لە عێراقیش دەکات. ئێمە نابینین سیستەمی مەرکەزیەت و بەڕێوەبردننی مەرکەزی لە سووریا سیستەمێکی دروست بێ بۆ بەڕێوەبردن. سووریا وڵاتێکە فرەنەتەوەیە، فرە ئاینیە و فرە کەلتورە. ئێمە پێمان وایە مەسئلەی بەڕێوەبردننی سووریا بە شێوەیەکی مەرکەزی و بەقووەت، ئێمە پێمان وایە سووریا بەو مۆدێلە ناگاتە هیچ نەتیجەیەک. پێویست بەوە دەکاتن بیر لەوە بکرێتەوە مۆدێلێک. ئێمە قەت باسی ئەوە ناکەین کە ئەو مۆدێلەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئێمە هەمانە لەوێ کۆپی بکرێ. ئێمە ئەوەمان نەگوتووە. گوتومانە بە پێی خصوصیاتی سووریا و وەزعی خۆیان دەبێ خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەو واقعی کە لە سووریادایە. بەداخەوە لە دیمەشقەوە فکرەیەک هەیە بۆ بەڕێوەبردنێکی مەرکەزی بەقووەت. ئێمە پێمان وانە ئەو مەرکەزیەتە بەقووەتە بتوانێت ئایندەی سووریا بەرەو باشی بباتن. ئێمە پێمان وایە دەبێ حقوقی ئەو نەتەوانە هەمویان ئەوانەی کە لە سووریا هەن لە چوارچێوەی سووریادا دەبێ پێیان بدرێت و بگەن بە مافەکانی خۆیان. هەرێمی کوردستان پشگیری لەم بۆچوونە دەکات. یارمەتی دەردەبێ بۆ ئەمە. ئەوەی جەنابەت ئیشارەتت پێدا مەسەلەن تورکیا، من پێما تورکیا زۆر حەز دەکە ئەو کێشانە چارەسەر ببن. بەڵام من خۆم شەخسەن وا نابینم ئەگەر تورکیا گوتی و جێبەجێ دەبن. بەو شێوەیان نییە. من خوێندنەوەم بەو شێوە نییە. بەعکسەوە بەڕای من تورکیا هەوڵیشی داوە و هەوڵیش دەدات بۆ ئەوەی ئەو کێشانە چارەسەر ببن. بەڵام ئەمە مەسەلەیەکی داخلی ناو سووریایە و ئەو ئیدارەی کە ئێستا سووریا بەڕێوە بدات ئەوان دەبێ بگەنە ئەو قەناعەتە کە دەبێ مۆدێلێکی واقعبینی و دروست تەقدیم کەن بۆ ئایندەی سووریا. ماوەیەکی پێش لە ژانڤیە من جانڤری لە ڕۆژاوا هەبووم، گفتوگویکم لەگەڵ جنرال مەزلوم عەبدی بوو. دەقیقەن هێڵی سووری ئەوان ئەوە بوو کە ئەبێت هێزەکانی دموکراتیکی سووریا وەکو واحدێک نە ئەوەی کە جەزبی ئەرتشی سووریا بن، ئەشید بمێنن. ئایا بە بڕوای جەنابەت تورکیا یا دەوڵەتی سووریا حازرە ئەو داخوازی ڕۆژاوا قبول بکە؟ بەخوا دەزەوی چۆنە من پێم وایە واقعی نییە ئەوەی کە تەک نەفەرە بچنە ناو جەیشی سووریا. یعنی ئەمە واقعی نییە. ئێمە عینەن ساڵی 2003ەوە کۆک ماسروریش لێرە ئێمە عینە مشکلەمانە بوو لەگەڵ ئەمریکیەکان. ئەمریکەکان بە ئێمەیان دەگوت ئیلا بیل ئێوە دەبێ لە ناو جەیشی گوتمان بە ئەوە عەمەلی نییە، واقعی نییە. اینجا دوای 3 ڕۆژ مناقشە هاتنە سەر ئەوەی ناوێک بدۆزنەوە. گوتیان شەڕکەرانی چیا؟ ماوتن ڕێنجرز. ئەو ناوەیان دۆزیەوە. جا بە بیرم دێ وەختە پرسیاری کاک مەسرووریان کرد، گوتیان ئەرێ ئەگەر ئەوە تەرجمە بکەین دەبێتە چ؟ ماوتن ڕێنجەر. مەسرووریش کاک مەسرووری پێ گوت وەڵا دەبێتە پێشمەرگە. دەبێتە پێشمەرگە. کاکە بەنسبەت ئەوانیش عینەن مەوزوعە. واقعی نییە تۆ پێی بڵێ تاک ئێوە دەبێ بێن لە ناو جەیشی سووریدا خۆتان ئەوە بکەن. دەبێ فۆرمۆلێکی تر بدۆزرێتەوە. دەبێ فۆرمۆلێکی تر بۆ ئەو مەسەلەیە بدرێت. ئەی باشە ئێستا مەسەلەن کەمپی ئەلهۆڵ گەورەترین مشکیلەیە. مەسەلەی نزیکەی حدودی 10,000 نەفەر ئەوانەی کە زۆر توندڕەون داعش بوون لەوێ لە سەجنن. مەسیری ئەمانە چۆن دەبێ؟ ئەمە دەبێ بە حوار و گفتگۆ لەگەڵ بینی دیمەشق و بینی برایانمان لە قەسەدە دەبێ ئەم مەسەلەیە عیلاج بکرێ. ئێمە پێمان وایە دەبێ هەندێک هەنگاو بە زووترین کات بنرێ لەلایەن قەسەدەوە. یعنی حتا ئێستا پرسیارەکە ئەوە لە مانگی 3ەوە ئەوانە هەندێک ڕێککەوتنیان ئیمزا کردووە. حتا ئێستا هیچ یەک لەو بەندانەی ئەو ڕێککەوتنە جێبەجێ نەکراوە. چاوەڕێی چ دەکەن نازانم. کێ جێبەجێ نەکردووە؟ لەلایەن هەردوو لاوە جێبەجێ نەکراوە، بەڵام زیاتر قسەکان لەسەر بڵێن قەسەدەیە کە جێبەجێ نەکرا. ئەمە دەبێ بە حوار حەلی بکەن. چاوەڕوانکردن من پێم وایە چاوەڕوانی چ دەکەن چ دەبێتن. ئێمە دەبینین وەزعی سووریا ڕۆژ بە ڕۆژ دەگۆڕدرێ. لەبەر ئەوە من پێم وایە کورد
لەوێ نابێ ئەم فرسەتە لە دەست بدا دەبێ بە حیوار بە زووترین کات ئەم کێشانە چارەسەر ببن و دەوری ئێمەش دیسانە و هەرێمی کوردستان دەوری یارمەتی و هاوکاریە بۆ ئەو مەسەلەیە. سەرۆک بارزانی جی د فۆرما ئاشتی و ئەولەکاریێت یا ڕۆژهەڵاتە ناویندا لە دهۆکێ بەحسا پێڤەژوویە چارەسەریە لە باکوورێ کوردستانê kir. سەرۆک بارزانی got ئەو بە دەستپێکردنا پێڤەژوویە ئاشتiyê dilxweş e û wan heta niha piştgiriyeke gelekî germ li wê pêvajoyê kirine û ji îro şim ve jî wê piştgiriya wan berdewam bike. Serok Barzanî hêvî kir ku bigihên encameke wiha ku xêra hemû aliyan têde hebe. Li ser Rojavayê Kurdistanê jî axivî. Got niha derfeteke zêrîn ji bo Sûriyê peyda bûye û hêviya wî ew e ku Kurd tevî hemû pêkhateyên din li gel hikûmeta Sûriyê bigihên rêkeftinekê û pirsgirêkên xwe biriyên aştiyan e bi diyalogê çareser bikin. مناسب زانم خوشحالیا خود در ببرم با پروسه آشتی کل ترکیه دست بگیری ما پشتیوانی که گر مالی کری و دی پشتیوانیش لیکن و می بیدارینش بگنه و آمان جد که خیر همه لاکته دابن هر وها در فتح که زیرین بو سوریا شیاتی پیش امی بیدارین همه پیکاته کرد و بیت همه پیکاتی دی سوریا اوش بگنه اتفاقه که بین خود یا حکومت آنو که دیسا شیوهی که آشتیانه شیوهی که دموکراتیانه او مشاکلیت که هی چاره سر کنو بگنه اتفاقی که همه فکر رو بخور جانه که خوش ببنه سر هوشیار زیباری اندام دسته کارگیریا پولیت بیرویا پدکه پارتیا دموکراتا کردستانی ده فرمی ده لدهوکه تشتین بالکیش گوت. چه گوت؟ گوت ما پشتگیریا هزین سوریا دموکراتیک کریه. یعنی حسده. گوت وان پشتگیریا پارتیین کردی کرن. جبو کو یک گرتی بن و لگل حکومتا نویا سوری جی لحف بکن. شر نکن. بگهین ریکفتنکی. ام لی کردستانی جدل و پراتیک پشتوانیا پروسه آشتی دیکن و پشتوانیا دست پیشخریا سروک اردوگان دیکن. راست هن درنگ ماین و گلی هنه لی پروسه بردوام و ام پشتوانیا وی دیکن. هلوستا ما همان تشتا لهمبر سوریه و روجاوای کردستانی. ما پشتوانیا حسده و پارتین کردی کریا کو یک گردی بن و لگل حکومتا نویا سوریه لحف بکن. محمد اسماعیل سروکی انجمن کردی انا کسیجی لفورما دهوکی بو لگل روداوی آخفی گوت او پابندی کنفرانسا 26 نیسان اینا کل قامشلو بریوا چود گوت او دستکفتک گلکی مزن بوش بو کردان هروا اشکره کر کشاندا کردی لسوری نونرتیا حمو گلی کردکه دبیجه حتی نها دانوستاندن تنی دفکینه تشتکی نویساندی تنه سروک انجمن کردی انا کسی دیار کرد که او خوا وک اپوزیسیون نابینن و دست وان جبو گوتو بیجا لگل حکومت سوری گلکی دریشه ده بیجا او داخوازا مافین خوا بکن و دوی کرد جی یک تنگ من موضوع سوريا هردو هيفا وضعيته قهرته يعني استراتيجيك معين كسنكار نهادين وكاربو وشاواتشيبي ما وقو كرد مش جم خو ما کنفرانسك شكل شاندك هبش شكل نيرينك هبش ام بي بابندن وما تشتكي هجاي نيرين صدر صد نيرينا كردايا نيرينا كردا سر بشاروجا سوريا سر مافي كردات سوريا دا شاندكي براستيش حقي ملاتك يعني نتوايك اوشان حتى انها قهدان بي تشينبيا جد الجرانيا ما الجم كاك مظلوم جي وجم حكومتها ممتازه شاميش او وفد تقنيه جو مساله اداري وعسكري ودانوستاندن هاگرتين كرن حتى انها گور گماني ما دانوستاندن شفاينه تشتكي نفيسان ديتنا تشتكي جارانتي ضمانه حتى انها نينا بشتي في وضع نهائي جو سوريا تشيبوي بشتي شونا شرعي نيويورك يعني سوريا بو يكج بشكداري بحيمان نفدولتي ديجي ارهاب ديجي داعش اوي قهرتنا كمزن سوريا تشيبوي سوريا اريكاريا ارهابت كيرو ارهابت نافاوي دابو بشتوانيا ارهابت محوري
إيران وروسيا وهذا هات وقارتين 180 درجة بو دجي إرهابي وهذا استحقاقات سال سوريا سال بلاطي سوري وقارتنا كان مهد بري سوريا كتشاهد دي سياستك دي أم هفينا وكملاطي كرد هر سوري هر آرامی و باشی دورا ما چه باش اجمرا لیم پابند ما في بلاطي از نابجم حکومت دجمنه کردایا لی ومجي قرانا هنا عندي مع اوبوزيسيون ودست دامستاندني متفاوض دريش كريا لی حتى نهات ديمني واد نرد مجي وادا يعني تناحس حقوق كرداها بيجا ام داخازن ما في خلقن حقوق خلقن وكاري ما حميج وي تركيزه ما حميد سرويه كرد جرك يقدنك من جوفي مسألة وإن شاء الله في شروجك باش ملاطي مرة